Ji sane kengkem sujatene madan mirah kresno dano. Inggih semeton ngiring kupas rahina sane mangkin nganutin punika salinan lontar koleksi jedwa Riki ring toko ngiring piar sayang. Inggih semeton apuniki atur jedwa punika kekalih kentan salinan lontar carca soco jedwa Riki ring toko. Inggih punika siki duen gedung kertio sane niki dalar malih siki terjemahan punika saking Bapak Wayan Buddha Gautama kentan nggih sane niki. Nah niki sane duen gedung kirtio punika agak mewah nguajen nggih semeton nggih riyantun punika kantun nganutin gecak punika kentan. Nah yentan uning puniki carane nguajen agak pusing punika kentan mengartikan riyantokan Riki maka kalih modaging bahasa kentan. Niki bahasa Kawi talar Sansekerta kentan. Nah niki coba jadi wajen siki nggih niki wentan mungguh Kresna Danau kentan nggih. Kresna Dano haranya luweh irang melia putih kumedap gadang lintang utama tan bina ratna dina kotomayo kagelarannya somadi luweh ginawe brano karana brano anting-anting sekar taji kalung sesimping bungkung ika ngilangan potaka Sang Prabu wiyaktinya asing ngawan pati manggih swarga kita. Nah puniki yening rerah ceciren warna utawi fisiknya kentan dadosnya Kresna Dano sane mungguh Riki punika mociri irang melia putih punika warnane selam meklia putih kumedap gadang punika memancarkan cahaya kehijauan lintang utama puniki sangat utama kentan tan bina ratna dina kotomaya. Nah punika adalah permata bening punika kotomaya punika seperti dunia yang transparan utawi bening kentan nggih maksudnya dalam konteks permata punika mengkristal permatanya kentan utawi tembus kentan. Nah niki sampun kawigunan puniki nuwun kentan nggih taler penerapannya angin kalung angin sesimping bungkung kentan. Nah niko yenin nerah Kresna Dano Riki ring duen gedung kirtio kentan. Niko warna Islam meklia putih memancarkan sinar kehijauan sampun kentan permatanya bening utawi mengkristal utawi sering punika kuastaning tembus cahaya kentan nggih. Niki wau siki semeton yening mangkin pinah meriki kentan niki sio wentan bacane Riki Kresna Dano kentan. Nak makeh nika bacaan Kresna Dano nggih niki wawu dua salinan lontar niki. Durung sane tio asang koleksi jedwa Riki kentan. Nah yen Riki mungguh cecirene Kresna Dano mirah irang mehening kumendap tanpa letuh mesunar kadi surya wawu nak naki wawu nak mobiang lalah tur mekukus kadi tejan damar. Nah nika ciri nggih. Dosne warnane punika selam pun gentan kumedap tanpa letuh punika patah bening dalar mesinar kadi surya wauna. Nah niki mester kuning mas punika sekadi surya wauna matahari baru terbit gentan nggih modaging biang lalah tur mekukus kadi tejan damar dalar memancarkan cahaya sekadi kepulan asap pada sebuah lampu utawi damar gentan. Nah niko ceciren Kresna Dano Riki siki kentan ki wentan malih mirah Kresna Dano rupanya irang abawa kuning gadang wenang angin moyogo kentan. Nah niki ciri ini warna selam memancarkan sinar kuning dan hijau kentan niko becek angin moyogo kentan. Nah niki ne bedane mirah Kresna irang mekliap. Nah niki patah sekadi duen gedung kirtio niki nggih ki sana beten mirah Kresna irang meklia putih mekedap bawanya mesemu gadang iki luweh utama sarwa karya wenang angin kentan. Niki ciri ini warna selam meklia putih memancarkan sinar kehijauan kentan. Niko ciri ini kentan ki wentan malih kentan. Nah niki mirah Kresna murti niki nggih niki salah ketik mukti kentan ki dados semeton wajen kentan nggih. Mirah irang mesawang ijo biru tur metejo ning kentan. Nah niki ki malih Kresna Dano mekukus mirah dadu metejo kuning uda mekukus pasanggur
gadang miwah irang muat malih meselekan utama iko wenang kangen ring sang maweton ring dino anggara umanis. Nah niki langsung medaging paweton ketat nggih. Pun kentan niki wentan Kresna Dana Sadewa kentan niki cecirean. Makeh semeton nggih bacaan Kresna Dana sane mangkin punika tergantung sane ngwajen kentan semeton sane nganggen apakah menerima kentan wentan serak punika sarang daging carco kentan riantokan carco punika nak makeh kentan ampun kentan disampune wentan sane serak silahkan nika dipercayai diyakini astungkara Kresna Dana semeton punika wentan kawigunane wentan pikenohne nganuten punika daging carco sane telabeng semeton kentan nggih anika semeton nggih dumugi wentan pikenohnya nggih semeton wantah sapunika jedewa matur jedewa nunasinampura yening jedewa daniwang untar jedewa antuk ngaturang pramo suksema rahayu rahayu.